ebyo nabigambirwe nyuma abazio obu ofisi y'abebyo kwerinda babire bebembirwe RDC OCCID hamwe n'abenshonga z'abana n'amaka babire no babuganaho abatura bemeruka ebiri ogwa Karera North hamwe na South erukushanga muri Kashozi Division municipality ya Shema abamwe tuzakwija tushanga ko zire bintu bijya bitayikire tugire mu stamp twaje withdrawing because tuzakukiza kushanga uwo mwebembezo ryo mu cyaro ni wori kureta kandi ubutabango no buture tu branding abantu abamwe ubutabango bwe buretwa bahi na chairman RC1 bwanyuma y'abanyabuzari ba Sylvia n'umwana wabahereze kwitirwa Shema okwetombwitira byo kwerinda Shema ubutafayo RDC nuko agarukire mwati kazi n'umwana bamwitire bagira ngo basecurity tibino gukora bana mazima no murangambe mututino gukora no reba ngo ejo type of murder ebire natandikiro mu family tukuri hata mtekateka mutiza kumaburika ya muntu burika yo ekyo tukukibasa ito musecurity tugamba security yawe ko muntu netandikira hanyoha mukandi go yamba police koreki yakuya kansara hagwa Kashozi Division umukanso ya Shema Zerbabero nangomyo biratebekanisa umushomogu agizirengwe cyo kutegera abantu mu ruguto rwa Karera okuza cyabandara kikwasira hanse na higuru okusuna basija amatama kandi bakagaruka bakabarabyeho tunyafuti ubwo kirebere wagira ngo tureteka umushomogu bize abantu bashome kandi betegereze bamanye ubwo kukuryo mu cyumbi kandi icyo tugatse icyo twebereye abasija nibabasaba konka makuru marungi negaga abakazi nibakora ki nibanga mwenu titukakibasa okuzibira abashija kushaba abakazi bitu Afande Magezi Eugene orukure byamakana abantu muri Shema Central Police Station Kabwohe agizirengwe ntaro zona zirugeraho amateka gabashija agoba kuteka abakazi babo actually hine kibarukoze nyo mukazi yantwara umba bushoborozi ogwo ni mata kimugaraka mu maguru hata nabo kubakimanyire bamanya ngo the highest form of conflict resolution is war nabo nubekora muhati yakubanza cyutere hatu kuba kibatire bashasha hatu bijana biruka ngo bantumwe muri torukiko abakazi bakahwa kare hategine naruha gasha kwa mai kwa tuachiri